Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara ulun tuan penonton YouTube Ban Mandum, saat yang berbahagianya ulun tuan baca sabuh syair kelebihan fahla salat tarawih yang gekarang ligure ulun tuan Tengku Nurdin Daud Idi Aceh Timur. Jino ada dengar sama-sama. Subhanallah, Maha Suci Dat Tuhan hadirat yang puji hamba, yang puji langit, yang puji bumi, yang puji asal lengkap bandua. Ngon nama Allah laju lan surat lan puja ahad Tuhan yang esa, selawat salam atas Muhammad pangulai umat Rasul Rabbana hingga seterusnya tabi'in orang yang yakin akan Rabbana. Amma ba'du laju olehnya jinawalun putrang kebang puasa. Dalam Ramadan raya hikmat nibak hadirat Allah Ta'ala, antara lain salat tarawih fahla tak lebih melain rupa Sayyidina Ali ba'sa bangsaan ubah Muhammad laju pariksa. Wahai Muhammad cuba nepegah perfaedah soanyang kerja soanyang tempu but salat tarawih pakriban lebih meteme fahla. Nabi jawab menawaban ulah dengalong pegah jinoba gada, antara lain salat tarawih fahla tak lebih mulain rupa bak malam fon fahla hai tengku sang lamprut ibu baru keluar. Malam kedua ampunan Tuhan desa mekuyan yang tak kerja, malam yang kelet terimong le Tuhan bandu amalan yang tak kerja, malam yang kepek sang tabur Quran Taurat dan Zabur Injil serta, malam kelimang sang tasembayang lam Masjidil Haram menan umpama. Malam yang keenam fahla ba Allah lagi tawaf Baitul Ma'murah, malam ketujuh fahla jih langsung lagi tulungnya Nabi Musa, malam ke-8 fahla surat lagi ibadat Ibrahimah, malam si kurang fahla jiletat lagi ibadat Nabi Mustafa. Malam ke-10 Allah menjanji Nabi rezeki yang halus saja, malam ke-11 wate mati lagi balangi dalam perut poma. Malam 12 rupa tak cedah sang bulan penbelah tengah purnama, malam ke-11 fala batuhan keselamatan nibak dumbala, malam ke-14 sosok yang pubut
hanana azab lang padang masya malam 15 ucap selawat le malaikat sosok gereja. Malam ke-16 sosok sembahyang kekelepasan azab neraka. Malam 17 fahla Tuhan beri lagi ke Nabi 25. Malam 18 bulan Ramadan rida le Tuhan sosok gereja. Malam sekurang belah salat terawih derajat lebih ni ba'rabbana. Malam 20 fahla syahid Tuhan beri binabi sonyang gereja. Bak 20 sosok yang pubut Tuhan beri rahmat han edang hingga 22 fala ba Allah getanya wahan gunda kiamat dunia. Bak 20 bulan Ramadan Nabi le Tuhan ke gada kuda. Bak 20 pun bulan Ramadan ne terima le Tuhan segala doa. 25 bulan Ramadan dalam kuburan kenang bala. Bak 26 bulan Ramadan fala puaploten ibadat gada. 27 bulan Ramadan kekelepasan ibadum bala. 28 bulan Ramadan karunia Tuhan lipat ganda. 20 kurang bulan Ramadan ne angkat le Tuhan derajat gada. Bak malam leplo firman Tuhan ja'leh ta makan boh kaya syurga. Ja'leh ta minum senang-senang dengan minuman ia kerongkal kausar. Gata hambalun ulun Tuhanmu pupu yang rindu lakele gata menan kenekeng oleh hadarat ura akhirat wahai saudara. Nyan kedung fala salat terawih sidum nan lebih wahai saudara. Laki Tuhan berselamat sabelam ingat doa terbaikna salat terawih lebih fadilat kepada umat mukmin lam dunia. Sonyang tempu buat mutua catat manyang derajat ni barabbana. Enong kemantang bak wadah yang berbahagianya semoga syairnya na manfaat bagi kitanya ban mandum. Singoh akan dasam menglom dengan syair-syair yang lain. Akhir haba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.